Ljudi i gameri, evo nas ponovo u TV Gaming. Kao što vidite, ja sam jako tužan. Sjetio sam se nečega što mi se Oprostite, to mi je bug. Što mi se desilo kad sam imao 7 godina. Nisam znala ću staviti na YouTube i reći vam ljudi jer sam se bojao da će se nešto desiti. Već ona zna o ovome i moji prijatelji znaju za ovo. Meni je umro dedo. Kad sam imao 7 godina, bio mi je u dedu u redu. Ja sam bio sa njim u kući, on je uvijek uzmao loptu i bacao me, pa sam se ja zabavljao sa njim. Ali prije nekoliko tjedana ili ne znam, prije nekoliko mjeseci iz njegovih usta su izlazili šta je ono izlazilo, ne krv, ne znam baš od čega je umro, zaboravio sam, ali nečega odvratno. Neću sad govoriti na YouTube to jer odvratno je, ali jako je tužno bilo kad sam vidio svoga dedu kako umire. Nisam mogu vjerovat. Ne šali se ljudi nikako. Nisam ni malo bio sretan. Došla je hitna, pa su odveo moga dedu u bolnicu. On je umirao. I on je umro. Poslije toga dana nikad nisam mogu to zaboraviti. Nikako se ne želim ljudi. Trebam krenuti dalje. Ako ne krenem dalje, nikad neću moći. Dobro ljudi, ne mogu ja više snimat ću ja YouTube. Neću nikada više oduzeti. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj klip. Vidimo se u idućem videu. Zbog.